Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Ka Meghalaya People's United Front East Jaintia Hills District hapo ka Jingïarap jong Presiden uba Kershan Bela. Haka arpuway teri gubernay naitung arajar arpuway kalapteng bansam Jingïarap daki Marbam bat daki tiar jingele eka shiki Khunswet hakas ng Deiñchynrum kabadan hapo upur usam jong ka East Jaintia Hills District. Nakaliang jong uba Wilbert nong tudu ubadai uwahesh nong ulapan pau yaga jing sngongo yaga seng MPUF namar ka jingkloy ban sngap yaga jingkerpa jong kasnong nakabenta ban ay Jingïarap yaki neki hybrid jong kasnong. Diliang aku beli yaga seng apa ka Jingïarap jong ma Kershan Bela dekat stom gi u penyo wan yu kejat ha kasnong bat kam tamuro ai kamayu ini udep dekeleng hi ni por udep Magelenya tahu mudah po distrik yang ini dah yui caga ceki news orang ceki warta pada kelai gi rap keleng pada cenas ke kemat yang ki wapai henui tahu tu irap henui tahu tu wabon gi wudu dengan ada yang season swap kuda dikuplay biang ini yang senyu tang ke jing duai don hi ue jing ding yok gi unang chai kam tam keseng yun kong wayu kezat di hani asnong gi yuluti dinis kemal Dang bon i kama senong yang ini kama senong wapai wayu dengan kata ini wayu dang bon gi jing storm wacem gi nong senong gini kesen do wa wayu sekali gi wa kesen wa krep mon siapa to tipile kamu onggi mod kini kesen mem to jing yok gi ditudini kini kesen do ka bagi ya kencewa gi ya donation gi pra de khot pra membar gi to yok gi wirap ya gi longyung gi wudu kam hadi por wa Ciam sitom gi long chong senong i borog gi bon gi long yung gi play in liang sen mies khat e upendap pembiang tam ujo jam kam tam mulai to mie to i lek sen balang em jing mi dinu nei ke jing chau pra khon membar yo idunet chepi gi paj ba long chong senong yo sti yo maya te ngai wi kwa pempau kam tam nga em jing sia nga em wi em gi do pentip nga ni Deiñchynrum wa em gi sa Khunswet kam khendengut hani ke senong Deiñchynrum ini yang martip nga mar bo meeting smart khut gino tikot membar nga em gachnong wa kam teman gadin Deiñchynrum sa Khunswet kam tam mb empagi kini le to ke bru yung i product prasna ki kon ti yung nga kam tam ke ini lang ke bo gi lang bangsi kan show pra i te yo yarap i gini sa Khunswet tengah lang yang nga kwa usning kan tu kam tam gini sa Khunswet wo pat i gini sa Khunswet karpat ya pin lang i sen him ki rilum ki man ki kon ki tiang pi hamle ben ki le bha bi ki kumo kubigas ni ublai le dang ep kalat bukti kamnu upentok pembiang pi ikini ke ba sa Khunswet kini le man ki kon yong blai bu da butlai le da him ta kam tam ya be yang ki da him ne sla pertai da yobit yobiang da him ka te i akwa sai ni khna pi le khna man gi wa ngai kam tam Isning yo ha kamtam hayung asem yang pi mto uman bi kanis ni yo bi perthai do ki chap pembet kamtam hagarong perthai ni bonuk kamsi kamsang pi to kier udah ha bi kamtam kisi kasang to pi man ki sak Khunswet em stek wi la dija bi ye la mem apa ya pi hanya mem gi ha ka hanya te ong yarap pi to pi sak Khunswet ini apa izenta yo apa jelai yo ki sak Khunswet ki di eminu mem yarap ki nrai ki kristom yo ki tengah Mil tiwa pi wasak Khunswet le to ungat pi kamtam ki wasning dua ayung te kamtam mo chnong le to itlilang pi krek lang pi iki ka chnong ka dalele kam pi kamtam ki wasak Khunswet to ka chnong to wa chnong nongkong to ubru wo kle yung kamtam mani chnong pi manu kle yung district kam pa ki deputy commissioner te manu kamtai so ka we karpat kamtam ki sen balang wa ma po Jaintia district yu fisket pi hapo Jaintia i bonba ki pliu dang cham jingjar to upai nuksa pi kamtam hani ke chnong Deiñchynrum em gini kena kendengut yo sa Khunswet yo lat yo luti te phile to perkhat lang pi kamtam po Jaintia upai ong pi pai im lang sa lang sket ini du to upai apor jingjar bro untuk mesti wi mamem jingjar upai ite ram kam te karpan ang leng apus nyo ga Mpuf i sen balang kamram no ito uli pai li junga yo luti le mesti wi phil dangwan pi chnong Deiñchynrum yo li era pi gini yo sa Khunswet Wa membe ampa kamnu le ki thuk kalat kulti ki kamtam alam yo chibon rei penyu kat wo yo bela